Құда қаласа ауам келіп, маргарита сортын көріп, абдан қызығып, өзінің бағасын беріп, біздің Ақсы районында ең алдыңғы малинаны жетіштірген ушул авам болот. Ушул авам малиналарын көрүп, анан биз чет мамлекеттерден ушул жакшы элитный сортторду алып келип көбөйтүп атабыз туугандар. Мынакей, Құда қаласа абдан жакшы. Здорово. Зор болду. Баштадыңбы? Ассаламу алейкум, туугандар, дыйкандар, малина сүйүүчүлөр, мынакей өзүбүздүн аксылык туугандар келди. Муну келип жакыныраак тартсаң, маргаританы жакындан келип, мындай жакындан маргарита менен таанышайын деп келиптир абам. Мынакей маргарита жөнүндө бир өзүңүз айтып коюңчу. Түшүмдөр жөнүндө. Мына туугандар, айрыкча ушу ягода менен неме кылгандар. Мына биз келип азыр бу неменин мына маргарита деген сорттун түшүмдүүлүгүн көрүп атабыз. Даамы да жакшы экен, негизи. Анан өтө чоң болот экен мына туугандар. Мына ол жактарын көрөлү эле. Бул эми неме болбой калыптыр да. Байланбай калды. Байланбай калып, жерде жатат мына. Байланбай калды. Бийиктиги почти 2 метрге жакын экен. Жакыныраак келип тартсаң, алыстан узак, жакыныраак келип тарт. Жакындан алсаң, түшүмдүү. Түшүмдүүлүгү момундай экен. Мынакей. Құда қаласа мындай чоң экен. жаңы баштаган дыйкандарга өзүңүз бир кеп кеңешиңизди айта кетиң эми. Мына эгер тигем дегендер болсо, мисалы биз деле ушу неме малина менен неме кылып атабыз. Иштеп атасыздар. Тигем дегендер ушу маргаритага көбүрөөк басым жасасаңар болот экен. Аябай чоң түшүмдүүлүгү. Мына мына жерди тарсаң, мына жерди вообще жыгылып неме болуп калыптыр да. Мынакей, жакын келип тарт. Мына. Авам колдорун тарт. Мынакей. Түшүмдүүлүгү өтө көп экен. Туугандар. Мына ол жер вообще неме болуптур. Негизи жакшы. Ушу көчөт. Жакшы болобу? Ооба, ушудан. Мына айтканда, ушул жанагы өзүңүздө мына полька палана бар да. Ошолго палана бар, маравилазы бар, бүт. Мына ошолорго кылып аткан мээнетти ушуга кылса деле түшүмү бирдей, түшүмү бир топ көп да. Мынакей, мына карасаңыздар туугандар. Бизге түшүмдүүлүгү керек да негизи мына. Мына ол жер тарса, мына жерде. Али буш элеги көп экен али. Чоңдуктарын, калибрларын карасаңыздар. Ооба. Мына. Ооба, бир-экини үзүп өзүңүз алаканга алып көрсөтүп коюң. Мына. Төртөө болгондо уже неме болот экен да? Колго толот да. Колго толот экен. Мынакей, мыналарды карасаңыздар. Мынакей, туугандар. Баягы, чөнтөгүмдө тыйында жок экен да, бир тыйында дагы. Рахмат. Бияктан да келди. Кандай айтасыңбы? Жакшы, жакшы. Бияга оомна тартып коюң. Кандай? Жакшы. Кандай болом, жакшымы? Мынакей авам, бул баягы почти Аксыга малинанын эң баштаган, эң алдыңкы баштаган авам ушул. Ушул авамын көрүп, анан Құда қаласа биз эки жактан алып келип көбөйтүп, мындай элитный сортторду көбөйтүп атабыз да туугандар. Жакшы сорттар. Жакшы сорт экен. Ооба. Жок, өчүрбөй. Мынакей. Ооба, өзүңүз дагы бир-эки жанагы айтып коюң. Мындай маргарита жөнүндө сөзүңүз айтып коюңчу. Жаңы дыйкандарга айтып коюң. Кеп кеңешиң. Бул азыр эми бизден муну Аксы жергесинде. Эмне жака туруп алың? Аксы жергесинде азыр 4-5 түрлүү кожогаттарды өстүрүп атабыз. Бирок азыркы ушулардын лидери болуп, ушул маргарита сорту лидер болуп чыкты да. Мынакей мына Бекиш Азамат. Бекиш.
Bu Rusya'ga çeyin, Çeçenistan'a çeyin, bu Avrupa'ga çeyin barıp şu sortlardı tap, taza sortlardı hep gelip atat. Hep gelip durup şu yerge taratıp atat. Rahmat bu baldarga, hareketi jakşı. Biroq Aksu'da menin oyun boyunca Aksu jergesinde azırkı lider bolup uşul Margarita sortu ötetki degen oydabız. Bulardın bışığı mönötü dağı bizge bışığı mönötü dağı bizden şartka jaraşa kanattandırat. Bayağı soğuğa kalbay, şu ıslık mezgilinde bışıp şu Ağustos, sentyabr ayında büt tüşümdü jiyinamasak bolat da, küskü oktyabr soğuğuna kalbayt bular. Eğer aluvchilar bolsa bunun içinde bağısı jogorı, biroq bağısına hech qanday kıyışbas gerek. Bunu alış gerek. Eğer bunda bizden buna Maravilla sortu var bekte. Biroq Maravilla sortu bizde şartak içine oput aldı bolup turat. Ankeni birinci tüşümün alalbay kalsak, ikinci tüşümü bu 30 %, beret dağı bayağı tüşüm bir tüpten 1 kilogram bolup turat. Negizi Maravillanın 3,5 kilogram. Bu 2,5 kilogram, 3 kilogramga çeyin bunun garantiya beret da bular, bu sort. Beret eken o. Oşonluktan bu sortko Margaritaga hiç göңүлдү busmasdan hareket kılıp durup Aksu jergesinde göğütüş gerek. Oşonda jana aluvchilardın dağı, kardarlardın dağı jana algan nemesi bir mezgilde buşat dağı, bir mezgilde alıp ketet. Alarga da jakşı bolat. Avion bolup O janagı Negizi. transport toktap kalbayt da. Günde özün günde alıp keteberet. Bolgonu yemi bu bekiştinde işi göğüp ketip bunu baylanmay kaldı. Baylanmay kaldı ha. Anan oto çöpler Marzağın bayladı gele. oto çöpleri içine nemetip bu maktanga mene bu biat iş kılbaktır dep. O negizi çok eken ha. Jakşı. Köçötü görüyorlar, tüşümünü görüyorlar. Negizi Aksu jergesi uşul sort jakşı aytat da. Şuka ötüş gerek. Buna Palano oldu, Polka oldu, Maravilla oldu, Manjetka oldu. Şu 5 sortların içinden lideri uşul Margarita olup turat da. Tuğrul ayttın mı? Buna uşul 1 kilogram turat da. Buna uşul öyle bir ele pola, bir ele suçet, bir ele jer şartı. Bu Margarita, bu Maravilla. Maravillalar bunaki anlasanda yemiz varıp Maravilla 10 gün 15 gün keçtik kılat da bu. Ayıldın içinde bışıp başladı, ayıldın içinde. Jakşıyla bışıp başladı. Biroq emi основной elдің polazı ayıldan tutları çoğun polilar. Neme kon? Biraz keçigi odat da Maravilla. Bilug anç emes o. Awam aytmakçı. Bayağı tüşüm paşta 50%'den aşıgıragı üşükö kalıp ketişi ıhtimal bolup atat awa. 10 oktyabrga çeyin bışıp kalışacak da 10 oktyabrdan keyinkizi Ya. bunaka bular uşul hazır 12-13 gram çıkıveret uşul nemeler. Korpustan çıkat. Bunu bolgonda dağı bu tüşümdün 70-80% elitni bolat. Bundan mayda suyda kurtçayan günge kuygenleri bolbayt ul yerde. Уже günge kuya turgan vakt ötüp ketti. Hazır Ağustos sentyabr ayı bekte salkın bolat dağı öte sapattуу mömöler alınat. Качество жакшы болот да. Sapattуу bolat Kuda kalacak. Düğün özünün kaysil toşkasına varsa dağı kındıksız ötet da. Bazarga, tovar жакшы. Туура айтасыз ага. Мынаки кулак каласа ушул өзүбүздүн Аксынын сыны деген жеринен 3-4 жылдан бeri малина кылышып. Mına bir öyle olsun atat. Atın gel. Görüştü. Çıngiz kayaktansın.